Nyawjawai tu sa kajam-jaman na makajina na sudivat. Saka tu sua kajam-jaman aurja supui na kainua semas imazai tua hipuraya suratan. Imazai tua tapuru katu ita kayan imazai tua tapuru katu tiro karan paju tapuru katu unma karan. 希伯来书11章13节到16节。爱丘啊marka chau sabida ijwa saruan ta semasa pasai. Inika na tema varak tua sini ki akses a mangwaan. Lakwa patutsuna kemasi saja sa karvareba a varong. Au malian alan amen ala men imaza I katsawan naya tiamaju a kipas marau azwa na ivivu a maya to azwa kipakelakelang tu kimikim toa a kainalanan nya maju tiamaju no kana na kinemenem anan toa binaikan a inalan karena izwanan a nangwa a siki seperiwan a adau lakwa na salinga toa mataita a tanangwa anan a inalan a maban na zwa I taribabau manasika a cemas inika na masya toa cemas sanga nyamaju tu ayaim ayatwa sini padira anga tiamaju noa cemas tu mataita a inalan aichu kai noa cemas satu suaka jam-jaman a sini pupatarwan 坚守信心 kita kereng toa saruan 基督徒因着信而成为上帝的儿女通过耶稣基督的牺牲上帝的救赎临到我们这是何等大的恩典当上帝拣选我们成为他的儿女即已应许他要成为我们的天父因此我们相信人生可以信靠上帝的带领和拯救的应许但不可讳言的我们在生活中向上帝的祈求常常偏重祈求身体健康物质丰沛家道丰富祈求上帝赐下名利权尽管这些追求不是罪恶但我们若在顺遂时就自傲而忘记上帝的赐福在不如意时就怨天尤人甚至一受诱惑就用不当方法去截获利益就是偏离上帝的道了使徒彼得曾教导要把一切忧虑都卸给上帝要警醒戒备信心坚定不要怀疑上帝的爱免得受魔鬼诱惑以致放弃信仰参阅彼得前书5章7到9节愿我们在磨难中依然存着坚定的信心定睛在上帝的赐福应许 sinaya tu sa kajam-jaman satu su asina puru akai imazai tuan tapuru katu tiro akaram aichu marka chau sabida ijwa saruan ta semasa pasai inika na temabra ketua sini kesa mangwaan lakwa patusun akamasi saja sa karvareva a varong au malian alan amen alamen imaza ikatsawan naya tiamaju a kipas marau aichu kai no semat saka jejen na kwanu katina kipaporingau tuaca kini ca evan tuaca cemas nu ini katina kika kereng tuaca saran majoriti na pasajua tuaca ini kasine dengan na jalan nuaca cemas majoriti na masijua tua rigilan ni apkuma ani satang saka ai cuaca bari sakadam ai cuaca kemudangan
Tasi paparang tua ca semas satina na penas itana ki aung tua ca semas manauri na makaina makharwa manauri na makaina makaparing tua mana varung no ca semas ca yau mengata marker ka ca ai ca sarani ca tua semas maya ayashi tua mana kiliva kanwa semas manangano sekarauti manangano remelaka ca saruan saka da sika tutswa ka jaman-jaman paki papori ngotang ki nama polat ayatwa cichen nama sizuatin tua ca saruan saka nama ka cinanam nama sanalak tua ca kamai cari babau saka nama sizua tua siserapai ni Yesu matsai imazai yujika sa izuanga ca mapas ilin ca yau saka cichen ai chu ni ka cina ke melang ni ka cina ke pa ene tua mana kodara mi gumi no ca sema ca yau saka cichen ada kecino ca sema nuna masarukin kemasaron ni cina pena oridan tua ca kina saruan tua ca sema ca yau sakala cina na pa ene ca parorau maya mararim tua mana kiliva kanwa semas nuna suliva diva tesun maya marin tua ma kiliva kanwa semas no inusub sung tua susi serapai izwa suna pa etsev izwa suna kemina mali tua semas nuna mata zwa inyang ka makaya inyang ka na selain tua mana barung tua mana barung no ta sema ta yau latina na ki paporinga wa mapolat tua mana sini ki paporinga tentin tu soka jama-jaman latina ki kakejen tua ta saruan ayakana pa semarau sa aicho sini paki ne men metan tem 每一个人生命历程中总有顺境和逆境，我如何将自己的顺境和逆境都让上帝参与并掌权。Sina itu soka zaman-zaman arutaki galui na kinemnem latina na gamado kinemnem ayakana pasamarau saka kainuri。亲爱的主上帝，感谢你拣选我成为你的儿女，我要牢牢抓住你救恩的应许。顺境时不骄傲，逆境时不绝望。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。Mali-mali tu soka zaman-zaman nama katina misla selang asumupu kilaroi tua kainwa seman lata pina enen saja ika kejen tua saruan ite eo tua tia sema saja kiparai ngapororau saja inuri-nuri ki au tua mana kata pisuran ada sema saja kamai dari babau ayakana papu pisur atisun atiakan sa parama kanu ijwa ini kana malunga aku sinupuan lamunana pajaka tanga mapola tamarka kuvetek saka mali-mali latina na suliva tu saja kini adawan taja ping an